Asante sana Your Excellency, kwa sababu muda umesonga. Nikiomba nimkaribishe Madam Rose Gakuo ndio aweze kusema machache na mkaribishe mheshimiwa mbunge wa Olkalau Sami Douglas Kamau Waweru. Karibu sana Madam Rose. Asante sana mfawidhi mwenzangu MC Jesse, na haswa niweze kusema asante kwa ujumla wa kanisa kwa sababu ya ibada hii ya buriani ambayo imeongozwa na kanisa la AIC na vile vile kanisa la GG Fan Church. Basi niweze mara moja kuwatambua viongozi wetu ambao siku hii ya majonzi wamekaribia na handkerchief kupunguza majonzi familia zote za James Mwegai na vile vile familia za Zakaria Gakinya. Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya and the DCP Party Leader, His Excellency Rigathi Gachagua. Her Excellency Reverend Dr. Dorcas Rigathi. Gavana wa papa hapa County ya Nyandarua, His Excellency Kiarie Badilisha. Vile vile seneta wetu ambaye ni SG wa chama cha DCP Mheshimiwa John Medho. Tunaye mbunge wetu, mbunge wa Olkalau Sami Douglas Kamau Waweru. Vile vile tunao wabunge kutoka bunge la kitaifa na vile vile bunge la Afrika Mashariki. Nianze na mbunge wa Embakasi Central Mheshimiwa Major Donk. Seneta wa Laikipia, Seneta John Kenywa. Mbunge wa Naivasha Town Mheshimiwa Jane Kihara. Mheshimiwa ambaye ni anarepresent Iala Mheshimiwa Kanini Kega. Na vile vile mheshimiwa kutoka Roysambu County ya Nairobi Mheshimiwa Mwafrika Augustine Kamande. Your Excellency, kwa heshima na ukinikubalia, siku za hivi karibuni nchini kwetu imekuwa ni kawaida kusikia na hata kutazama kwenye televisheni zetu wananchi haswa vijana kupata maisha yao ikipokonywa na wahuni na hata na maafisa wa usalama. Na bila shaka hilo ni jambo ambalo halifai tukiwa katika jumuiya ama Republic ya Kenya. Mheshimiwa Naibu Rais, basi niweze vile vile kusema ni wajibu mkuu haswa kwa viongozi, sababu inasemekana mambo inapoenda mrama nchini haiendi mrama kwa sababu ya wengi, lakini ya wale wachache wazuri ambao wanaweza kuangalia kando. Wewe Mheshimiwa aliyekuwa Naibu Rais, the People's Deputy President, kamwe umekataa kuangalia kando na kila siku unasimama kwa ujasiri na kukemea mambo haya. Basi tuseme ni asanti sana kwa wadhifa huo na kazi unayoendelea kufanya. Kwa niaba ama kwa nafasi hii, basi kwa heshima na taadhima kuu niweze kumuomba mbunge wetu wa Olkalau, mheshimiwa aliyechaguliwa na wengi, Mheshimiwa Sami Douglas Kamau Waweru, karibu sana ili uweze kusema na wananchi wa Olkalau na kuendeleza awamu inayofuata. Karibu sana. Asante. Hey, thank you. Asante. His Excellency, the 6th President of the Republic of Kenya, His Excellency Rigathi Gachagua, Her Excellency Dr. Dorcas Rigathi Gachagua, Gavana wa Nyandarua Kiarie Badilisha, Senator and the Secretary General of the biggest party in Africa, Kafa Medho,
all leaders present. Mwathani agoshwo. Family ya Gakinya, family ya James, ari othe matushereire, aikari a Ruriĩ, aikari a Karau na aikari a Kaimbaga. Mwathani agoshwo. Muriega. Let me also recognize the clergy. I see bishops and all clergy present. Niĩ ndikwenda kwaria muno, wa mbere nĩ kurehera birabi ciakwa kwĩ family icio igĩrĩ. Ati mnakaa mbele ya mtawanyi mtu asinione. Rai andũ aitũ manyone ona inyuĩ. Haya, sawa. Sasa iko sawa? Chonjo. Ngugaga family ya Gakinya na family ya James. Amukira rabirabi ciakwa na family yakwa. Nĩ tu interactite na mwanyu, tukaria na ngaigua ruo ruria mukoretwo mugithie through. Mahitia tu maria anake aya mekire. Mahitia tu maria mekire nĩ kuoya gĩbandĩ kĩao na mare raini na maikie kura. Mau nĩo mahitia maria manene mekire. Na mahoya-inĩ ma mami witũ nĩauga gũtirĩ thakame itĩkaga thĩ ta ya mbũri. Ĩno ndĩkũrĩra thakame ya njeci ici. Arĩa marekire waganu ũyũ wothe matigũkoma na thayũ. Njiaro ciao onacio citigaikaraga na thayũ. No mũno mũno arĩa itakũriganĩrwo nĩ arĩa maikarĩte matũũra-inĩ maitũ, amwe aitũ arĩa marĩ acariti, arĩa matũkunyanĩire, arĩa monagia kinai aya kũrĩa makũgera. Biblia nĩ ratwĩra tũmohere inyuĩ, no tũtikariganĩrwo. Kunda ngũtũme icio, komerera icio, endia rũrĩrĩ acio, tũmũĩ inyuothe na marĩtwa. Na tũtikariganĩrwo kwaria ũhoro wanyu kwĩ njiaro na njiaro ciothe, mamenye nĩ mwendirie rũrĩrĩ na mũgĩtũma ciana citũ cikue. Tanathiĩ mũno, mũnjĩtĩkĩrie na gĩtĩo kĩingĩ, nyambe njokerie His Excellency Rigathĩ Gachagua. Twamwĩra ũhoro wa njamba ici, augire gũtirĩ expense ona ĩmwe family gũthiĩ. Maũndũ mothe marĩa moneka haha, tũgĩthika general ici igĩrĩ. Ici nĩ general, nĩkĩo mũthĩ njĩkĩrire ta general. Ici nĩ general. Tũgĩcithika ũmũthĩ, tũracokeria Rigathĩ wa Gachagua, His Excellency the 6th, ngatho nĩ gũka na gũtũnyita guoko. Mũtungatĩri aria Gĩthweri, athari angĩ aririe Gĩkũyũ, ũrĩa gũcokagia ngatho on behalf ya family ya James, auga acio a thirikari tiga gũthiĩ mĩciĩ ĩyo kũrora ũrĩa mararĩra, gũtirĩ ona ciringi ona ĩmwe marutĩte. Maroka o gũtũthirĩkia matuone ũrĩa tũrarĩra. Marotoma matongoretio nĩ ũrĩa wĩ harĩa Gacũmbĩrĩ, ũcio wetagwo Kasongo. Gwĩ committee ĩrĩa ĩrarĩ in charge ya mwena witũ nĩ moke ihenya ihenya. Committee gathure Mheshimiwa Balotelli, Mheshimiwa Councillor Njohi, Ruthu, Mutuota na Gacheri, ihenya Gĩtaũ Jamba.